Transformarea, de fapt, a fost nu doar proiectul de infrastructură care a fost implementat cu succes în oraș. Schimbarea reală a fost în spatele acestor transformări de infrastructură, și anume pe interiorul primăriei și în mentalitatea locuitorilor. Our EU-UNDP partnership in supporting cities has resulted in transformation on many levels, on local level. You can see the change, how cities are planning, how they are adapting their city plans and strategies, how they are making decisions within the city hall. I think attracting private sector investment, namely small medium enterprise activity in a city, in municipality, it's a key element for economic development for municipalities. It's key for municipalities to work in cooperation with local commercial banks. Իրականացնել իր արժև դրված բոլոր նպատակները եւ գործառույթները անկախ այն հանգամանքից թե ինչպիսի ճգնաժամային իրավիճակներ են ստեղծվել եւ ինչպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում պետք է հետ չկանգնել մեր արժև դրված մեծագույն նպատակներից. Мы внедрили новые инновационные подходы в области энергоэффективности. Одним из этапов, одним из элементов проекта также была поддержка нашего учреждения, публичного учреждения бизнес-инкубатора, где в итоге будет около 100 рабочих мест. We develop a portfolio of the city. It includes 5 projects. We develop investment projects and then we can propose it to investors.